Kublesh di Februari kijing tip nam ta kijing merek marathon competition te kanon ke marathon apo mau keruat aka ap khnai tarik jong ubanai Desember arjar fly telah don pedang jopi ku kwa ban lei simenta ya kene ke marathon ke balong apo mau keruat te sepe kene ke video berikut bat sa kontak ki nomor bade kontak te kene Center for Development mau keruat Center for Youth Development mau keruat Great Marathon 3 ap khnai Desember arjar fly Pravajim step mau kapol marek dari Pravajim step report time dan new Pravajim step han main gate Maharam Government Higher Secondary School mau keruat dikidon arti di kategori kawe dari above 18 years men and women kawe pada dari below 18 years boys and girl kelas date ban submit kedai arvenue tarik jong Desember arjar fly prices 6 tag ini gilong number first nyo 10,000 second nyo 1,000 third nyo 1,000 price may be increase kelak ban queue mo ladu ong ne kelak ban queue ka price. Participants from outside Southwest Kashil District can register through phone. Take two gibadai napo napar jong ka Southwest Kashil District kila ban shufun kini nomor gilo dap ai ne atali gidon we de knai pra driu lai driu sau not way but we de new driu new pra san driu lai knai driu ka by registration kalong shispa ni kamar way ki registration form la ban available kini de tan ngam tan napo Southwest mo kin ban nabar kila ban shufun Kemudian Pok Southwest kilaban lek yang dukan ba Jun ba Son Lingdo blog Dajit Enterprise opposite mau keruat President Church ba 7 Star Shoe Corner annex diary. Kitu gi kwa ban lek sementa te sa shoe kontak lane kitu beri na Pok Southwest Kasili kilaban lek yang dukan kebeladap ai. Tang ini jemput kuliah